urabe nka role model we. Yes. Then ngoma zina kuti kuvanhu turana bajya papa Yohana papa. Babi namazina gawo. Twatanukire kubeta ba Obama. Abo kuba they have their names. Na kugira ngati kukori Chobutunjarte Vincent Mjuzi atinga papa go afire Benedicto kumina mkaga kama mweta Joseph Ratzinger. He was from Germany. Ogogo hele kufa bakama mweta Jorge Mario Bergoglio from Argentina. Amazina lwabi namazina gawo. Because remember na tankari Museveni. Yoweri Senyonyi ari kugamba ngo bakamuneminga after Museveni. Yoweri. So wajireba wakati wataenze ku taking up unyabwa Captain Man maybe na Joera kana kurindura Yoweri akarta mujungu just yachkwatsa. So that is the thing nicho chiri. Okay, so Papa Francis niko kutora nerya Francis atachiyetire Francis omukereze harimo muchireno bamweta Francis overseas asize no mwanya kuko kujoti cyari to washema haza ombyafa ibyogo mushija akaba ari hambo mwene umuntu wahanze munonga uyechehize cyo kwechendeza akaba ine passion ninga devotion yo kureberera boro bambe akaba ariyo mugiga munonga ngo akaguze ibintu byamuha ari kureberera boro arikwena aruguze bi arukose sente kureberera boro. Mr. Francis abariyo mu footsteps zabo kuba the same character is having. Yes, nicho yamurundi Saint Francis overseas. So now wamuzinaga Jorge Mario George Maria Bergoglio. Now hati yaronda Francis so Benedictoria na wakaronda Benedicti abukurigirire byuri yakozire byo kumwenta. Yes. So no zakura abantu nyine bebuza bwinshi ba amazina gabo genda kugira gati no there are so many of them but you choose hat ko kuri choosing no wagar ko mwizina. So that means umuntu naza ujya bitsubo kataka huranga ngacho butunjari bagira amazina. So that's it, that exercise is undergoing. And TV West, of course. No karaka antko kuletwa umwika wakareba. Yes. So when generally we shall amisha abantu bagahanjira ako. Yes. But that is after how long, for example, normal what we na bichondoza. But they have to take like how long? Now papa kakufana babarecyo kimwe kusibiri 15 mweno ombero because mama mbazi ko mbero mwenda not later than 9 days. Yes. Now hatu bagaruka batenda preparation zo twire by the way ukureba like nkakayembo gu like charity atumbatanga ku selecting because nabo mu rugo ni yesigar mabantu abo kuba arcade no konka mbira takwikana jena na echeje cyo jangu we can choose from hatu batanga konda mabara atura ateka no bwakuruza bakubikuratara. Yes. Now ejeje konkureve yo neza kutorana nebaho between ikiro 15 na ikiro cha 20. From the 15th at 15th was yesterday. So binevro nkabisha tu bina na but on yesterday it can even end today. Kokati to mo mjebe bro bitanebi. They have a responsibility of declaring a pope. So ngati katujengwe izoba buri cyangwa harheri harhonye nchakare harhozinga. So every time when we can say kuruganyuma zebero mushanju kwikebero 11 obubwiri no bwire bukurangirira but they can declare today or they can delay. Yeah, they can also delay. Arhobu exercise na yero kuguma tingma konga mana bona abantu bayina bazira ngwimve mihango kashati ko bazabato babonka atoka manyire bayino bagamba a cardinal from Ghana and a cardinal from Congo. I'm imagining atabona abantu mwena batarba mwinkarabo no they are not of the other color ogwanugwira guragaye actually ningejo ne yanyuma abazi. Okay. And that means there's nothing much that has been konka icyango itakubasa kugira ngo nabo n'abantu bareba abantu baruga mbo yatokchimanya ngo Africa koga mwenyowe haranje Mario na Rosire munaza kuba ariyo mwiragujo. She's been telling me yesterday in the morning. So I want to see how much prophetic she is. By the time you sleep nguyamu congratulating nguyamugwa no munda yamdira mukamasimu. I saw Tayebwa deputy speaker and Honorable Francis. Those are the two people I've been there when we met this
this changed in my life ABCDDD. So mbwen Mario nogo kurote ebyo njana otara hale nebinde abantu bagamba. But result akarenjere we can get news. Habemos papam. It can be tomorrow. It can be tomorrow but one. So if you be more than 5 anytime days. we shall get it. Now, taro muntu murito akuja tinaza kubana yetuwa. Achiwe noza kumuteka tekera kuja noza kumechara kwenda. Achiwe na ndiwe no manyo warukunda. So that is the thing. Exercise ejo ni yeriyo negendo misho in the Vatican. Papa are very significant on magaragaburo mwichereza by the way. No sha twaza ku ratinga na nitse twenga protestanti ntiza tushanga papa nawe ntumvari binga inewe kugira ngo nitwe no butwine konka no shayi no kuyagira hamutwe on process abo kuba actually kwijuka Justin Welbe met with this Francis Ofile by the way. Uriya al head of Canterbury Google Pop atebiyaka kugamba ati Justin Canterbury barache kunya kandi kinangwe chikora shangu twine chikora pop yaba universal wejiko bwaza Afghanistan ukarecha abira Afghanistan. Some people are like don't go there to show COVID bamuremera bamwe yarinda COVID kwabere yawe yatuwaza mu maguru make don't go there is terrorism nabazamu cyo buzamu yayanga. There were so many millions of people. There are steps they take because universal. Ebyakwa nagani ijo kana arwanira climate change. Ijo tumurebe na arwanira obusinge. Akiza yanyogera Salva Kiir wawe na Dr. Riek Machar ebigere. Nangwa tubi hamuna sense yona. Obusinge na arwanira obusinge na arwanira climate change. Na rwana justice and equality ijo tukamureba mu debate ya artificial intelligence manya charte ari bintu bikuru munonge twata no bwa pretending emirundiga kanko cyo kurebera hatori nka bishop w'ikicwekechi ombwirobwe amakoro garini gakora robots zionzo dominating on makoro ndozo kore mirimo if you are a bishop do you really tell me that doesn't concern you because morally ogwe robot no muntu because they are laying off people hatu bareta robot bajita kayemba tiachikora kayemba yastam charity tiachikora charity yastam mjuzi tiachikora yastam robots ndozo zionzo kora like do they support the church? Not that robot na not that or na attack my name for your real na yener mole yirma ya as mentioned ngankuru the pope was one of the people aba submitting jira nshongejo ensi yahuricheza so hatka kwana agambe ibyo it's not a question of Catholicism, it's not about Anglicanism, it's just a question of humanity. Hata njokushanyira no wakuburi kinaki ebinte mutu biri mudini no ichiriza ngo this is a global leader ariyo nagambe. Thank you very much. Ebyo biri kugenda mu mission tuje kuba twakira Gideon Senyomo nawe naje kuba najira ebyo ari kutusyaho bikwatana no kuturiyo tugenda mu mission omwihanga ahabwe cyo tumutegereze ninkwijutya ngo turiyo mbwire obo kutandika kuteka teko tuje kuba tutera karuru waba members ba parliament bemza kwa buri omukwa mushanjo I think ebiro 16 there so nkabe nyenda ngo aba NRM one manguriyo kibinecho abasa kumanya karamu mfitire ashanga mutari mu register ijo aturu kutero bwa LC1 nicerenga so bana manto tungire kagisha ko kuza kutera karura ka LC1 okutura nari abahecere bendera nkabenye nango gende kare niwo tandike kucondoza urebe ko rabo ryo mu yero book otherwise roza kushango yesimbire yero book yakunagire kare then yakunagire ubuze reasons why oba updated domuringo gumwe ningo gundi ni wahika kuterwa karuru kamemba parliament ahabwa NRM flag bearers oshange or president abo katije kushanga twashanga ngo bitabebe mbabukwata umama jurize noza yo oyahandikisa odira mango yo mu yero book okikasha yo kuterwa karuru oshanga kuri yenye bahino ko batara kusupportinga um process omwe bakwata modiroti oza kushanga mu kitabo shanga you no way ya ati njaje mayisango byokozere byo nambya bitine ehibiko bamukugariza buko no tachesimba wotari mu register so echo mukikore kandi nimwe batezi bakarura still mukore the same then abonye matonza ko mukarura kabona at least tushange turi kumanya etiri kugenda omisho kandi tokatire akaruru akairo siwa kana nabo manyi interabes
konka tindagireyo don't want to lie why ngagira commitment saha zandema nangwa nababe bakarumu nabo karinga kabagumire twine seru mpango acara hita inkorga buhingo gisena nyakabungo tugira cyamano muri cyamano gwa bakuzire nkamusima yagira ati I'm not coming back ati cyareta chance yo kujya mu charite kayembananye n'abandi besimba atumukwe simba uko haba mayenze kugira ngo we can even use abakoza bari mu cekeke mwene haba mabayenze kuko so bukoriyo bukwamaze kugira inamba mpango tiragambira violence ejo ya leta bakemereza babanza basubira Ruganda gombora biya y'abasirikare hati kaperwa umwazo so nanye nkayandikanga bontagireyo koza ntarakahereza ubugwire bona twine Africa ngiyo mu kitabo cy'abakweta Yellow Book. Yes. Part of Africa rare neje kwa legendo misho omurembo mbarara weekend G kandi nsa kwantunga Gideon Senyomo yasimbura kare nabatahibe na timu yona okubasa kukikeyo kutoreka ibintu kuri mbigendo misho turebere bari kucebere motoka zempaka abari kuzakuba nabazikodesa twareba bari koreka ngo basa kuba bariho buzimazima nahabwecho netwija kuba netumwakira netureba how it is going to be then abakuzikunda nkaba Vincent Mujuruzi kuba tugamba haya atoye ataho niza kubereba atkari nchakarati nakuza kundeba I was like okay nargona kuvumbura namanyaho rukugwa actually ngumumeza no gurukunkwatiro bwire kandi zazironzigenda mbwe nimanye nawo ningizirembi. It is one enticing and interesting game in the whole world. And you know it cannot. I think that Norebezi, part of Africa, rare. It means hari abavugi batari abitubonka bahano bamanya baposia rwakataka gumshana yita mafu narabate moto rujutarochi haro ba dankan ruchikankani all of them bayasina sa konkano just manga tarmum then hatwina ba Kenya bakera npate nibinji. So I mean it is very interesting no basana kuzo mundu kubanzo jutabwe inzura ndiye nyima munonga. It is going to be that hot watandika kumbiha biha basa kwetse baho actually nyori kangambire ki I'm saying it here in front of the camera kuja people out there nyencha kare kwa toho. One time I'm dreaming of going to Kenya to do what kuzakureberayo. Yes, you watch. Haba hariyo kanyuka ni following anami kutwejo kazanga ni posting post status. Kenya tari expensive ntuza kutweraho noza kuzaye. I think I can make it. Ora mazumanzanye goma ngunze Kenya hari. One time I was talking to Rufunga Robert wamwijwa. Akanje tugende watu enaza. So I think I need to echo kunywa onywe cha Sting munywano wanje akasheshe ihangwe umwabazi echo kunywa tina ukubora ekikuru no kurebeka ngo waguma oinamana butosha wakora buri mu kwene kubana ukikora akwa this is an energy drink ndikwereza amani aboko ebirungo ebirumu nebyo bako extractinga kurgo muri gebyo kwabishembeye kwambitwereza amani ngano mokwegera muchaka kubicwana nakabuzire bikaturema so bomba chitukorera ababito mu kintu kimwe beno babikwereza okubasa kugira amani masya so tinkwendo remwe gukora umurimo oremwe kwimuka oremwe kutambura oremwe kuzombasi tunyombe tinkwe hurraje and wena kutore cyo kunywe cha Sting kiriyaha kureka mbagira ngwaba ori omukazi wenda kandi hatiwe aha mwana wawe ko kumuhereza okumwe nuko takachikoresa aha bokuba toshemerere kwa no chikoresa wabo ryo mucyara oyinenda twine aba budget boutique abambajeka bakazi bajeka abeshiki bashangwa GBK House umurembo rwambarira opposite na Central Market kandi bine byona ko tunkobu ebitetei kwa nozaho na by the way bine mpare za jean bine amashweta bine za blouse bine you know everything echikwatena na kujwara ku mchara maybe apart from boarding konke byasigara byona birwaho basa okubatunga obase okujwara ekijware kira kwise kitinisa ahora benoza hona nimbasa kushomera namba yabo Yesumu okugira ngo ubuze cyo rukwendesha igicaba kiri kijoka cakira ningo kacho orderinga ukijoka kitunga then nabwanyuma okahurira wahika mu kitense cyo rukwenda not umushanje not ibiri ashatu nemwe anani shatu ashatu nibiri niyo enamba yabo Yesumu
basa kubaterera noija kwa notunga answer zona obunda hariye byebuze bwasigaza umutima gwawe mbwene twaza kumuraho turagacanza bwa tugarukana n'impapuro zitu z'amakuru kana n'ubutumwa buno bw'abashubuzi twine day to day twine aba bright suits tuza kuba tugarukana nabo tukuganirira aho bari kushangwa takashangano ndekintu takumanya kufukira when we are here to tell you exactly where they are katumure mu mwana wanje netugaruka utarga program eyasisimuka Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. It's strong and lasts long. Like geisha. Oli omu ku kwaya y'Abakatuliki oba Bakristaayo abalina ebitone yimba owangule ebirabo ebibalwa musingisa obukadde 36 mu mpaka za National Matakoro Festival 2025 wewandiise n'emitwalo 10 zokka gwakozesa Airtel Money nyiga star *856 oteekemu ennamba zino 1-75850 omuwendo gwa ssente ate n'ennamba ey'enjawulo eweebwa bakasitoma ng'okozesa MTN nyiga star 165 ogende wali ekigambo payments ogende wali goods and services olwoteekemu merchant kodi NV3 kwata akatambi ka dakiika 3 nga kwaya yimba oluyimba kaweereze ku nnamba ya WhatsApp 0776877528 saako n'erinnya lya kwaya erinnya ly'ekkanisa oba kereziya obulabirizi oba essaza kwaya gyesangibwa wamu n'ennamba ey'enjawulo kw'osasulidde ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano 2025 tezinnatuuka empaka za National Matakoro Festival 2025 zikutuusibwako Vision Group wamu n'ab'emikago okugira amagara marungi nicyo cy'obugiga ekyo buri muntu arikwetenga nituba nitukureetera abahangu omu by'amagara barikwegyesa oku wakubasa kurinda gye amagara gawe poroguramu egi neegyesa nk'omuntu ashemereire kukora ku yakuba yakwasirwa oburwire obu turikuba nituganiiraho n'abahangu oyu n'omukoro nk'embaga AGM za SACCO graduations emipiira n'enkunga n'ezindi noyenda ngu abantu bazirebe live ningashi butunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashi butunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina 13 nshanju not TV West nehinda rinda umubiri buri wa mukaga shahe mweza kasheshi aha TV West Okay, turiyaha ito twantugamba manya kandi ati twantugamba cyarde yashara mu kugira ngo nituga Uganda baheza muri nareba why should I struggle kandi we so Brazil z'amakuru ziriya ko ngaro kwisi ngo iyi program nesha gikwa ba Sting ejo kunywa kirungi gera no buzo Sting mu maduka gona supermarkets n'ahandi harimo byo kunywa utunge cyo kunywa cyo kinywe uyongera umusindo umurimo yawe yona iyo rukora mwe bana gushakika program eji Sting aba bright suits nibo bakutujeka hati suit nungi izabura umukoro
buri cyo kwenda amatayi agar the best latest amasatu marungi mbwenu kujwara ukikandi bakagira ngo yes bishika n'umuntu ahurire aba bright suits bari mu town home bagira ngo be on label kandi bashanga mu cyombeke cya Laguland mu cyobuge cyambara tugera n'abagenzi bita ba day to day ubuhereza bwawo butuyireho kandi hatuburo kandi bweyongera abo bashanga mu town home binema amataji konga mwene hati gendera kimwe hitaji ria eria umchujungu around about aho no kutunga buri cyo kwetaga cyo no mu nzu yawe eyohereze kombe kaninge yo twiremo buri cyo kwenda ku rugafani cya kuzakatenzi kuzabyo munda kuzabitanda kuzabyo mu kinabyo byona just to go today ubase kuba nubo wihame byo kwenda Mbaprezi amashomere namba yabo kesi wana ndakubuze biri kogaho note mushanje note mukaga note mukaga note ibiri baterre hati noja kwana banje biri kogaho tugira ambachari tatuye nagitera ka note mushanje note mukaga note ibiri serious tere nambejo rero mukore kare abo kuba hatu washara munore ngakampara ningahani no kora kare program nabo yoko kukabona bakana bapakire ibintu cyaho no batwara ho kuza then ko kwikayo no bakudeliver they deliver things katitandike no rupapura orwa kede tari na bukede kutura no nyohana matezire this first okay ladies first charte chirete ko kandi nebigumende haro rutaro first Ortaro oryaha mbajantu buyindi ekubiye bibiga bya Pakistan nayo ekubiye enyonyi za buyindi 5 America ne China babi zibingidemu kwegamba entaro za enseji inawo kwamba supporting abatahi babo bwene atabona kwebyemerire ortaro ruryaha ebintu tije Katiklo wa buyindi ni mureba hwaha akatiklo wa Pakistan nawe ni mureba abapazira ba president babine ba prime minister India in prime minister Pakistan in prime minister that business of presidency is not there nazatake zona take na president kongari ka ceremony nika UK style mbwenu UK na ine president na Israel prime minister Israel na ine president but just yeah what shushanya nota kumanya no kumanya okay so barwaha berebe no jakwa no manya ebirugarisa ahana bajanta Bobby Wine ne Matthias Mpuga abeyuza kubya edmutwe inda nawo babitahwaha reba ikiri kugenda mu mishoko ahana badira nti ekiri mu Vatican mukuronda papa abyo ni ndabira mu ubwira twabiganira hwaha naba babitwongera basa kumanya okubiyo bigenda ahabwa okuronda papa omuri Vatican agafa kuba celeb ndaba jangu Lydia Jasmine ebyabayimbi banne abasajja tacha bisobora atshabe na basobaha bihabire hoki oija kwa no kivumbura mu papula ndormo orwa bukede King Saha atabukide Dr. Sefco wa TikTok kandi akozero chogu noija kwa no bireba basakura ya mutoro mugaza amateka urupapura n'urwa bukede akasheshaka Basime Vision Group orwo kutumbura umutindo gwa kwaya and indeed tunona nempaka ziri kwa zigendo misho eziri kubana zigendera habyeshongoro eby'abajuruzi ahabwa Mother's Day so turiyo ntutumbura netutungura za kwaya zikazaburomwo mu washangwene konka hati ziriyo zigaruka higuru nezebeka nezamanywa nezitegerezebwa nezihebwa nemirimo ahabwa Vision Group okweriyo nekikora then hano mbagira nti ebiri kufa mu bicweka byawe za matuga kamparo ko byona biryomo pass PLE abo mwana wa primary 6 na primary 7 abyo ni ndiya biryo mbetekami tinkwendo mwana wasigara nyuma na munonga kire nkaka kuturiyo mu holidays
omwana nabasa okongera kuganyirwamu. Supermarket ekuta omuliro ebusega ndebire mara hari yerukusya najante champukaho bantu mwekaninya hanuka mukama base kwemerera na mukama wa supermarket eji because it had a lot. Obukadde bwa sente bwafiridde muri polisi yagezezaako naye ne bigana jukira ekimotoka kino cha kizimya moto bwekijja n'amazzi gakyo kwegamba kikolako byekikolako okuddayo okukima amalala okukomawo n'ebirala byamaze dda okujja. Pero asiika obulamu engeri gye weewala okulwala olw'obukoowu bw'omubiri. Ekyokunywa kya sting niho kiri kwizira kikakola ebyafaayo okuzanga omubiri gurihire ngurya otokwimusya mukono n'oguyaguya n'ohurira kubi n'ogira oturona so engeri gye weewala okulwala olw'obukoowu bw'omubiri nabyo birwaha koroka hikakura noyenda nk'okukanuka ngaha yina okubasa kubyetatara nobasa nokufuna makiro gumena ohumura okugira ngu omubiri gwawe gube rejuvenated. Basimbudde 53 mu Palrare lwakuna up to kulwa mukaga May ebiro 8 okusia 10 Pearl of Africa Rare empaka zino zijja kubeera wano mu Mbarara zitandika leero ne stage emu eyokukwata ebifo ebyokusimbuliramu ku mutendera gwezo ezivuganya ku ngule za Africa ez'enjawulo ng'abalala bwe bawawula ebyuma byabwe so nga ziri aha kandi kiri aha Mbarara oyine kuba nokyengaje okoyine kuba nobishibwa. Then manyaho ndiyo mbyemizano bajanti vira ne KCCA tezematidde tumukawasa kwematira mu rivals birwaha kwegamba zikoze draw. Manchester United erayidde obutagikolera ko byafaayo tekwenda waze kujimanyira nyawe gatera Manchester United nakimarabani eganye bijyo mu papera rwa Bukede ebya BMK omulamuzi agenze ku maali ekayanirwa alabe watandikira byonna byo lufananye bwe ruti olw'encha ya leero olupapula lwa Bukedde lwa siringizi 10 kasa uruti rutunje kurgo mu supermarket abakuzitambuza nguto amaduka ganyawo hina bakwana bagaguza anwa agent wa Vision Group Katrebe Vincent. Yes. And olupapuro rwa The New Vision. Thank you so much, Chastity. The New Vision olupapuro n'olugura 2,000 obyanyayo ne lumpapura z'amakulu. Headline egamba ki vendors borders get cheap loans. N'abatembeyi n'abavuzi ba border okutunga loans z'amagoba make. Ekyo nikikulu obundi kikaba bayambaho okwemaraho ebizibu kwebingaho bworo n'ebindi. President Museveni directs on NRM party primaries biri mu rupapuro. First vote ends without a pope on the 4th and the 5th page. Ako kubanza kahwire batamwire. Charity no shega. Moyo warahangora ke kwikaya aho kushanga bataraka kubona nibiteganisa. Veriza yo kubanza katwire today. It is possible can get one today. Pija baturangire. Then ebyanyuma yo kuranga papa bamutebekanise tumumanye. And life continues. Nako ari papa wa bibiri nkaga na mushano. FDC primaries Amuriat Nandara nominated. Biriyaha. Museveni offers vendors border riders cheap loans. I think this is nice. President issues orders on NRM party primaries. What it takes to win the PDM wazirire kuriya shema. Then abantu bakekora mu rumba kaza kumunanka kugira ngo batakamu komorra hakoti bakahika bakatunga accident umwaka fa ugahurire bimanyire terunda nabarumba on process yo kurumbe motoke cyo batembere cyafana accident actually kenda kuba imirundi nkeshatu uko banza byaremo gwa kabiri byarema gwa kashatu bagwa bakanu bahiga mu nzu haza ho bagwire mbajya mu bakorera heshanduko
so umurambo kugurabeho batambika umushanduko batware kubenzi kuja kurabyara bya mungori yahina ku yarabire ngo hatagira wamukora atarabwe sentezi hato umwaka tunga accident imbe munonga afiro go bamuzikire nyumwazi hati none ngubwo nayiyongera kuba munonga akariya sente abantu bariyo nubakuratana baferaho manyahaga batazirire byo nakubyakubibu so sente z'abantu muzara byo mbuteka muze yafire yo kureta sente murecha abantu bazigobemo abari kuzikwata bakazandamu bakangaburwe impura abantu bajya ngo akomererwe abandi kibanci maheza ki umusaraba what it takes to win the Koro festival amakuru gari yaha Black Smoke Cardinals failed to vote Pope in first round gnomi kakwiragura shuba be bariyo babone bajya they failed it might not be a fail, it must be it might be a will tubagashira ibo bajya you know what for today atereka tubyameho kace turinde inchaka they know how they do it because you see hata norebi to tugachira mwika when you say they fail ndo mu tujya haza nanka tijirana na nanka bueno sinugeze kumesa no kujira ngaba makuru ko mu industry yes wargogwe gace Uganda DRC agree to boost cooperation. But Charity, let me ask you briefly, what is your view about East African integration? The other time, tukarebi hangari yachinjire indi myaka yarabonkeshatu. Ebintu byabo kavundu motoka. Mwena tuine Kongo nehe koringana na Burundi na Rwanda. Burundi na irije yaje turwana nenda kutere kandi tuine record yo kutamirwa. Burundi kaje titwe udonda ndakuzando ogo president wabo ndayishimiye Evariste ngo yazira kaje titwe juriko duyo kutemberwa tujini atago gona gari mu integration means a kaberi yekorebyo charity to make sure that there is harmony between members if you not kubireba what do you talk about integration tubasaguma cugumira abo kuba buri yomwe naronda that popularity mujuru zecho no chimano utwakwa tushitamya hano no joti mbwenu dene chindi nora abamwe bacineje yo kutahirira batahi babo kugira ngo bihe byamaguze biryo wabo kandi tubukabire kuko kandi uko yendeza twakwa wireho so nteka nje basa kwija kuguma mujuru zabo kuba nimba ninyenda nyebyo bwiga byabo so nintekwa kubatahirira nimba ninyenda ngunyoreke bwa president bwa East Africa nimbuce zamani nahabwecho ejo populism akwendo umuntu beni wa popular ibyo bicuruho no kweyendeza kindi harumu alliance Oreno ntunga inkwatagana no wa Kongo orena kwatagana no wa Burundi hat kuza kuja ngo tu breaking ngo twareke ngwimwe nimwe mwinamani it is also difficult here kandi ninjango mico ne mitwareze yo bwiraguju twine mitwe mahango tina kwenda kwitiriza defeat ngo abe no ya giving in then kintu nankakibone kuba ujurisi it will be very hard kuko wabigamba nangwa enkwe chichi atebyo bitusigaye turiyo tugamba brotherhood etaro tina yerimwe no bani imagine n'abana mukaga bazarwamwe enyinemwe manyogu nakuratana no gu first born no gu last born no bazarwamwe kokati bakwasa kustama mu mbugemwe ukabashangana baganira nko mucika hahinde kirume kikwetaga gukorwa do you wake up and say this family ninga ba bibona kora bya hece mujuruzi hata nabari nye nashitama na Burundi kubatebekanisana na Rwanda for example just in peche zambo hati aho nanye nimba nimpenda nyoreke ngo ninye nabitahamo hati nashanga tube tumazire imyaka takuza Kongo ngaba ninye nargaha nanye nkatesa naba Kongo bantu mwe bodece turabeho rero hatobwo mujurizi yo bawabe cafa yo kujangu ni wataho munshongezi so buryo mwe naronda hu yayorekera ngo aine cari no wamani nabasa kugere ki yakora haza ezo politics zabazicurumu mujurizi tina itkuza kwenderera buryo mwe narondeke watchman NRM primary elections strengths and weaknesses of lining up but I liked the lining up kind of thing
abantu bejuriro mu karuru bariho batubutunu bakworeka meri no change seri hatari mu kugira ngo no kurya mwenkwe inavunkumanya n'abagatinere kayemba kija yandi banamje twire hamwe kayemba nanguza umwana kayemba nanguza ibitoki kayemba kantwera miliyoni ubu nakora umukoro kayemba ubundi umutabani nakoraha akatwara amaharanje ya muhumurumo haleluya ninga kayemba umutabani nashwero wanje hata harimo ubuzare harimo ubunywani harimo neza izindi nkoragana relations zikuba binte kubana bibagita charite ntiyenda unistamana wa miliyoni yona kubara konterera karuru mprire no kireba charite mazuma rebe myaka yonera bireho eminji ahaha ntubuganda mukasheshe n'ahandi charite nawe yiza taza tunore kunaho umwiro mu rumogo gwindika nkoro bwaciye man nze kuyiza ari charite nare nabasa charite ogwaka humura rukora just nemyaga rwe konkaka nabukoroka twatungo mwembe bede tu kayembo wakutwerire miliyoni nambaga konkaka yembogu nobu narwarijo nwe yaresire motoka bansibiza hirwa hatanga garugo ngo kwatamu kubi anochera ujo tunaza mtauni utkonga mwen kanjeze onyize nkwase bwire okwasa obuza nkahwa katwarwa kayemba ninga atuyisha tawo kubyankwata naje ninja uninda kukabya yanga akarura kana kabi kanoreba twanterra gatinga narabananda rabafabi mabamuriyati abo ni nana hatuine ba habatka mugisha tuine ba kachebezi tuine ba hinabo barya biti noma atabona ngwano basakwa zo mugongo by the way noma ngucharita atwargaha okaza nko mugongo gwa habatka mugisha ubundi kachebera asubta kureba ningana ya kureba abo arayino kuba ningwa kare ka kurebe ningo zo mugwa kachebezi habata kurebe hatika tujengu ya kureba hati tutakumaho kurara takumahugurara takamanya buzima imyezi gamunane wiro ninge myaka ebiri takumebe kwise natwarwa mu karuna basofutaga ko na muntu umukutura asero kahuba yeye nchanga inonda kuzabe tumbe munyambise kahuba orahavyo empango manye enemy Deriyo yuno emerro mgongo ndizo nchakaze kurete nyindo nkwereze na shururu anyway so mbwenu ataonye wakaruko mgongo nkakao kangu Why does URA tax imported substandard? Why does URA tax imported substandard goods? Taxing a substandard goods. Nchakumanyisa. Imported substandard. So bakabire ne bavinga bagarakayo mwabo kugira ngo babiye akashoro. So turya umurutoke na n'urutine kuba turya mu turya no mu rukanzire na no turya mu ruhinje no rukanzire nubwo twire. We have been doing that for some time. Nsoronga twatwine twiyaho byayenda birabiho. Aha, turya nduza kwenda urupapuro rubantumwe kandi twantega tegesha nanduza kutunga abakurabo kuriya ground ahibari amasiko gaciriyo. Buganda Akivo partner to boost irrigation. Abantu bari abukoza sora okwirrigatinga ninga sho kwiterra sore kapampinga mize gakore bindi bingi munonga NCDs burden on rise among HIV patients. NCD ni chimanyisa chi yuwe urkwetaga kuchimanya somor papra the new vision ryaha amakuru ngagara mwinji munonga Russia capable of dealing with any aggressor. Bantu mwe yakubishanga India na Pakistani bariyono basiorekana kongo bakore byona no mang India ikabiri India yonka akataro Pakistan around 1947 no kwenyumokwe at Pakistan yagira mu mushija w'umusilamu watekatekere ngo bashime kujidinga y'ubusilamu but originally India has had no state religion hat bakunganya batire cyo kureba Pakistan ndi 100% Muslim na India nayo bari kongati so taratara bati basharo India yabo kurgobwa mahanga go I mean basharo Pakistan kurgobwa mahanga go tiga kurebana hatijo ngareba India ne jang Pakistan yagitera itaza ntuzako bacibakora hat Pakistan imazize ngo India yagitera nguyita abantu na mukaga
hati kandi ndeba na Pakistan negeti ninza kuchikora tukamana kumare cyo gacho kurwana mecho bakweta Kashmir echo batwenu bachwando bwe buringo Prime Minister wa India Narendra Modi nawe na haya buriyo muna haya Julian survives scare amakuru gariyaha twenda tuzeno mbyimzano turebe FIFA must have a plan for Uganda Cubs team agama kuru mukogara still then tureba of course Mbajang part of Africa rally hotels book out it's printy of course njebi tarishi ntichurunyike motoka zempaka chizakuba nshindro murumbara abo kwani waza mkanko kuzombinte bicharite uyibuzo jotiz the problem me why abantu bine sente zo kurya hati umwe uzurumu yubuzo tati tabuka bar serious nyonka hakaba uscenye people travel bizana music zabo bizana buri kimwe people just travel to mweno shoto on tatwe nakora zukusaga zukwesazi yambwe natawena no hatu mweno shoto nazurwanza kuzumara how people enjoy. So for you what do you do? Just in nateke chitakurishwara mukoti ngati koma chitakuri inje nandire kandi bininduguro kwa nanye so ni utoruko okay abakwa nizo abantu so it is 1 or 2 days but you realize ngomunsi arime tubirungi bikushemeza people drive oyichiriza ngo speed na yo skill nebe kurumu no koma arye byo ngatine bine byo kureba yo ibintu bingi birungi kandi mu ruzungu bajya ngo variety the spice of life. Gideon yarebeka Senyomo Gideon wewe mnongo mle wa TV West amazina Senyomo Gideon amwanyogu tuli Lake View aho murembo rwambare cyateto mwanyogu no kurebe ecyo no hure motoka ejo ne motoka yempaka ogo no mwa misodo omumba vuji abizo mchibesere the Pearl of Africa ezine empaka za motoka arengorwa Africa omwanyogu ogwari nashobora twatwino muchago gamba nawo konkabwa kire bariyo nibakwete bekansi bakweta shake up nibaronda abavuji abamani arengorwa Africa nibo kwanza shake up erizoba nibakutanikana necho emotoka zindi zo kureba Pearl of Africa murundo cyento tugambaho ine motoka 5 ezinzi kwansindira aho umurembo rwambara n'imyanya getorire na mnongo mu district ya Kiruhura na nezindi umbantu bitwine abaravuje umotokeze zempaka twine mu abarga Kenya abarga Tanzania abarga Rwanda abarga Ethiopia nanagan mahanga umwanya gwa Kenya ayitirigambira abantu abayiciro umwanya kandi bakonfirmingire nibakuvuga babonye kucebera twine Kellen Patel ogunargo mu ihangari ya Kenya numvugiranga no batakumanya twine Yasin Nasa oguno mu Uganda Uganda turi navuga emotokezi twine Susan Muwonge oguno mucyarabe navuga motoka bwanyuma kireka cyakija yahumura konkeri zoba abo Pearl of Africa yabasagaruka kongera kuvuga abavugi bo tubine bingi umwanya wo gutandukana shaha a Lake View umwanya wo gutandukana shaha 2 okuika arena nibakubana bakora final check up na mnonga abavugi bamani ushika emotoka twine motoka 5 2 eziravugirwe aho murembo rwambara district emyayira ekuza kuvugirwamu twine na mnongo district ya Kiruhura aho no hari sections akuba kugira road map sections nina obakutanikana rizoba kibesere shake up niki yota kuchetijija shake up aba nabavugi ababiri nibavuga arengoro Africa omumpaka arengoro then empakeza atanikeri zoba zino kendera orwamukaga okutanikeri zoba warurihireho kutanikana izo ari yanyencha kare abavugi bona nibakubane bavuga bona abamani n'abatari bamani okora lari sections ezina bazisira amazina gataragamuna gamo okugira abavugi batari bamuna bamwe ebukirariye no kwano bitunga obutwirira no kumanya Pearl of Africa arengora tugamba burengero izoba twemereta akuba ogungomrundo go kubanza emotuke kikechi kwija umurengero izoba kangaro mu studio obo tegerize abavugi batarimo nabamwe bongere kwimuka tongegane nabo batugambire ebitekateko byabo amotokezi nibyo biya nasiga Senyomo Gideon a Lake View aho murembo rwambara. Okay babare mnonga Senyomo Gideon
kandi no to updates tura to feelinga okay yajeta shake up mwenu bakutagasa kurugame ibiyenzi hade manza impaka zenyine nyesa kare na bwakurata so hade jike kubera shake up no kujikwata mu kahurira nesba bishegezga kanige ne mwenu bakatereza but kinareba emotoka ni nyinshi charte ando mu rujungu bagira ngo varate is the spice of life hati ni ngomukoro ukugunda ari ukugwantunga muguza kuba murona ba diamond maybe ntincenda bindabe ngani njamwe na itkorire nkurebe mekintu cyo butena ngo ebyo kumanya abandi babimanye hato kabe nakimanyire because hati wo wenka no leta abantu kureba now you can imagine there is rage mujirizi even no kundeba no kujango ninkora niwa otherwise no kundeba kabota kundeba so think manya kire imuzoka be no zikoraga ikunja nkwanga kanta kuchimanya nkota kungambera echa kabiri itwe nabaturanga tutweranga abone no ntunga bano nakunyango mu mateka ashkota complain ro muntu tumwize tugane ntunga mahaboche this is what we do hatinywe ninkora akarango nkahereza bine kwamba byongerayo hato katomero uko koro takuzaye nyo koreki tora ha social media yo mu majurizi I'm there. Mbwenu amazima garungu izoberyo hino kuwa ruhurire hazana cyo ni cyamana n'uburango tubwina ha kuva the coffee marathon tell you iwe ahori rage diamond atecho nico nakikomberinga niki aba bantu atanu nabashatu babakugu arumba patero baya ba Kenya nahora Gideon nagamba ateje motoka ngumwe rwo kubanza ari nasheje motoka ni Hyundai i20 Ford Fiesta Proto rene hejo because as far as I know the latest one is so no rebera chimengu it is one event that you should not miss is na ya Africa yona na yitkuza hoje ya coffee marathon. Yeah. It is for the whole of Africa. That thing is supposed to attract people from across borders. Abukuba. You are self-inclusive. Yes. Now what kare katugana mazima. Ati ni mbasa janti charite ni mama. Mbasa janti bana. Konganka diamond steps rekanya. Hati noro muntu naza kubanza review. Kandi nayo ntunga muntu bakuma that so many people have not seen him. Now, hata abantu nibanurwa abantu babari bingi. The same applies to this rally. Kandi umujurizi watanika kunshaking up nanye. China ni inkwetse bahona nabatayi ba Uganda watch. It's very big. Nubwo rugireyo waza kumonitoringa hariya nanka yawe riya za views naki. Nizuza kuba byeyongire umunonga the event is bigger. It's an opportunity abine byo kushubura umujurizi wahuru kuyana bugamba atabantu mbambarike n'abantu bajatoje tabashaha esente bakazurundana riyezo kurya so preparing icyo kurya preparing icyo kubasaguza hizoberyo nabwanyuma ubase kugira cyo waganyirwa muri yeshonga bwenca abantu bakamabitu bakurubita baridas bitu mbabikurura ngo abirete mbarra munite tukaganyirwa katu muri abanywana beitu hadashikita neza ngumshayiti ya kabiri twakwantu garaka hatu no kuganiro kurukogaho program yecherese simka ninkushaba ngo utakargaho ekyejuusho n'abantu abayihire mwenda niko wahadi actually n'obwo kubeyihiremu n'obwo kubagihiremu n'obwo kuja because abantu okunkintu ky'okwiha mwenda ninjala ekintu kireire munonga so up to now kityo nikigenda omu maisho so abantu bamakuba nibiha mwenda zebateekateekire bakoresa all sorts of things buri cyakuteka buri kiba kumutebeza jo kandi yo nitajuinga n'abasigaza bagenzi banjye banyamubishirukana bw'enyama ngo kandi ba doctor abazi tuyihireho ni hayo umuntu abona yantiwe doctor wakwire enyama yayengura umuntu ngo ngabo kujanga batura nacurura so nico cyukwakirwa muta na atana n'abantu
kwakugira enda yatetakateke hariho baturambahura so nawe kwakuruga habanza ekiko kwareba oku amagambo akantu kandi tomera ngiki chikopo cyo mukamba washanga rero nahuti yo joto mwana rero natambura umunda kumbe ayinende yari natanga so hati endejo kuba affected ngamwe mbechumeta ari hato uremba bachumite orinjiso ari hawe okuchumite bitinde bene so washanga ejenda wawageza okugiya mu birejo no já kugira echejo nós já kujua for a very very long time nojwa mpaka every part of owe ariegen erujiremo watu we call complete nete ok burchuwe product yon ene kushobora yabe taka kuire breeding ingasho kuvatu kwemera banjwesa ngo kumbara miezi eshatu nja kubocho kono utonga bitobo botakafira nabasha kumenda nikho aja ozio depending on operator that active blood so hati nababo nabajira echeju abo kwihamoya abana boko basa kugira problem bleeding probably ni wabozire nabwo no basa kujorenze ebere bakabagabira kati byebyo tibyaba kandi kebe byaba situation ndi yawe yatejo turakubarero waiza zara mutakarenzi yebi kuba byo cyiciro different dina bandi nabo kuba bine ndwara omumene cancer mabanye n'ingashe yawe ne basa kurete kazi yagira cyejo for a very long time aho kuba nyinenda nerwi kandi nyinenda yo the only mechanism yer kumanya okurwana mwene kitone cyo kurwana no kwekama shading anokweka yenyigete mutshora so yona haza infection munyenena ekama chokuro muntu jaja nishasho mudanto uzaja squams because nyinenda no koko nda ushobora so kakuma mama shasho mudanto paka so abantu abine those bad infections katanzwe n'abanye nenda n'uzakubize ndwara zitu hata abana bazihinduye bacize tazo kushangana nezaravu okay hazarukundo abo kuba munoza n'akundo so twacize ndwara zo kushangana abantu mwe tuzwete ndwara zaravu so indwara zaravu nazo kuzikutahamu zabambi bad gonorrhea bad sexually transmitted diseases kuzukuzayo wabura kujanja umuntu ato hashasha hasiskara umuntu narwara cyejo especially kubufika mu mwanya nenda izi infection zembi kubufika mu mwanya nenda zitahaka wundi now at that wound I have kufunda any touch ubana ushija yataha makahikaho ubani wano nabo kata yorukumu all that process chukuru wa hatoneka noza so noza kushangiwe buri zoba yuru wat ishagame ati tokumanya kuyija yare twayi something like that so ne konka obuchaba nichubaho no mwabanta bambashasha kiterana ashasha kiterana izo shaga tujaja beto
Akachiko ko kuteza obururu nekamanyisa abanya-Uganda mwena kukarukuza kushohoza amazina g'abatezi b'akaruru okuruga 2025 byo kwa kana okusiya 2015 byo kwa katano 2025. Akachiko karukurabira omukashare ka 2006 eya Electoral Commission Act nako kushohoza amazina g'abatezi b'akaruru okuruga shahi 2 z'akasheshe okusiya shahi 12 zo mwabazyo omyanya yona eyokutereramu akaruru omwihanga. Ekigendererwa no kuhamya ebihandiko ebikukwasireho ebishikire kandi no kuhamya abatari kuterera omyanya egyo hamwe n'abafiri. Weno wayihandikisize akashanga izina rye ritarumu nayikirizibwa kwegambaho bakamugita mu rukararoru orukuza kushohozibwa okuruga 2016 okwa katano okusya 2026 byo kwa katano 2025. Ebindi ebirukwata hakuteza akaruru bishanja hamtimbagano gwa Electoral Commission www.ec.or.ug ninga ahari buri offices zona omwihanga. Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina 13 nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga. Nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe. Programme eji neyigesa nk'omuntu ashemerere kukora kuyakuba yakwasirwa oburwire obu turi kuba nituganiraho n'abahangu. Odwa mkaga. Karizo. Nenchi beyendeze habaho ninjire kikondo wakire. Ekikondo cyo nakire mu. Twakitegereze ku cyagenda. Omushanya yakwisere. Kwata wa. Habaki kwata. Kwata wa. Bahatero bashugwa kwatanuka. Hona shikana ha foto. Ndikubi. Kuko kuchimanya ndikubi. Konka kandi cya manesho nga yazikwasa yagwirorwa jurumwe. Aza konka. Niwe kinkureba. Turukubi. Koko shikwenda imitaga kusumirwa. Kuzo mu yirwaro. Okay nangwe cyo tikine shonga. Echo kuzo mu yirwaro tikine shonga. Konko kwiyaho nani nyenda tukikiriza ingane mu kintu ecyo mwame benyendeza. Kicyakube cyo kugira ngo eshonga zarga haza yongera yake. Simuka aha TV West izobere 8 izariro akana okwa katano aho twarebera Mbarara nehinda abo motoka zemba azanangwa katugamba ari charity no manya twosire kutandike ibintu kushana buri umwe namanya amheru bikatuhinduka nito twe katugenda kera to assuming atujya but people no bantu I have seen a habit aho kanyo twire munanye ninzu kuratera emotoka ekirabo hori ya kurosinga side ya Kanyaryero boherurukire tukabuza umushija ngo ekizubu cyawe nenki akija ahine gari azohurre akomereho kani ategara no jango no jirota no sinda yaruta mu ruguto akaba yaja hat kachingo ko abakuba emotoka yempaka yare tonka Centenary Bank rya tine mwene chime kwanchikuretera wazo mu ruguto abantu bakaza umushiza and they were just bakamba musaswa so
abantu bareke kwemanyiza ikintu cyo kugira ngo yarabaho otunyoni nanyikanze mu ruguto otupiki otugara nangoro wakoine motoka endijo hakubiriye motoka yafutahira muno bokoine motoka endijo nibakurona nobura so abantu mukimanye kore notekwa kureba motoka ezi oruga ruguto urugo mu ruguto urunda horaze urebe byo urabase urugo mu ruguto abo kuba ekizube kirumu zibonire kongana bwo wagwamo wazugwamo nuba wazugwamo wazuveramu mwene hata nango bwe katuje kuna compensation ero yo ne kuyamba kongana yo teru so nyowe I saw somebody kandi nango ri ambwe nkingaje abame ngo akayi no kuyaje birire akaba nareba izo zeru kireze kuriya za kanyagero emotoka ikatera hampu yarwo mu ruguto rwayo yagenda yabatahira mba kwiruka bakujunga ikamuru bateta mutwe byakoma kandi akari yo mumbanta barigire hare kuiza kureba hare mnonga azfarazi obandi toro baninga so mbwenu kera ngo abantu bamanye ngo emotoka zempaka nayo no muzano gundo guriske batazana namazima mujurize cyakugeza ku mayisa no kugira ngo emotoka zempaka hagire yakutomera hinaho ryemero kuje tubatomira umuntu wanje ninga bantomire bampendo kuguru so bine kwamba compensating nga tonti mayisa ngo ine kuba aware okumanya ngo emotoka ezi ziruho ziyo nizikuraba owanyu nahabwe cyo ruguto takarushabinjiramo utakaruzanaramo utakaruvugiramo utakarwemereramo utakarukurosinga tohoreza kano kakatuma hamaduka uhurire nahabwe cyo oine kuba no kimanya ahabu kuba niyo awareness turiyo ntukora eshaheji kandi abo jangu twantumanya ngo awareness nebebireho noba utakubasa kutunga compensation abo kwa we know you are aware so niyo ngabo kitwe twongera kuhatira no kongera ngo misumaro kugira ngo kimanye abo kwa in case of anything tinaho ruza kuronda compensation izoba neryo mubazi echo twachendera echa kabiri no kugira ngo bamba kora echo bayeta shake up mbakura baraba mu kucebero ruguto rinka hiye motoka zemirere star you know batagatasemu ngwenu you know bamba tagaso motoka ezwa kurabo myanye eyo bakuza kubana baraba mu mpaka zenyine iwe kora re motoka eyeye mpaka mucweka cyo wanyu banyangu nizikura bayo mbwenu tukwenda osibe wa hujere ukajota hutinjazanzira bamuconga mbaba riyo nibakoreka ngo ariyo nibija mbwenu bataka kutomera omukikecho omuringo gwe echo ine kwa no cegendesereza mnonga kandi yani yeshonga nahabwe nchi empaka nkezi tuzikora umubwa abana bakwa bahumwira bo kuba omwe no mwana nayo mukaro kuzayishomero shango ubundi byahwero mu mahanda mbwenu abarukunda empakezi nimwe nitubijusya ngo nibatandika irizoba okubanza bawo mingapo then nyenchakare nubwo kirabe kiri echafayo ombukwatena nempakezi eze motoka Africa yona eriyaha umurembo rwambarra East Africa nkenche nitwe turi represented Uganda twinemu mbwenu ekine kintu chango umurembo rwambarra kandi ko kumujurizi yanagamba ahariyo ryo wizira ryo murorezi you know akahendere motoke mutomira I think that was an accident ngo tukigamba kugira ngo umuntu nayetebekanisa azomwanya gwa kuteka ngo imotoka teyine kubaniye mushangayo konka kibaho ushanga ngo obundi ya rugaha muhanda yaguruka yatemba heshashime kwa netemba yahendera umuntu mugendine but still nchancenda ngo imwe bamujuruza bazayo imwe mronde positions ezokureba ngo at least in case of anything ubundo kacira kigamba baracire hati ombuyo bucire cyako ikicunje kandi abantu nico tukunda tuene including me konganyo ni intini zo kandi yachikungu cyachikungu chamani mwene keriye mpanje bakashara uguto hati rwaza hansi atasigare impanje kandi yiguru kongana ngo ndikwebuza nteje motoka kanetemba yo kandi kera cyo kutembayo abo kuba umushaka shari motoka yamuremerera yagende kwena ko kutemba yatere kikungu eco hato mu tereti yaguruka yaza for the first time mukare moto ngo kurebe nyuyi
yagaruka hansi omukwetera hansi eziga zoona zakunkuka yaguma terarengere tunoreba nerisho ryawe tunagikaho yagikwataho nasheka kandi entoka hiro ko kiriho cyurire. So my advice would be you people mwegendesereze kuzomukona ko imotoka yanga kweta kugira ngo yanga ngute kweta speed ye omusana agireta gishare yanje ninga agishare igwiyo ibi byona birumu kugishara kuboneka remera yikagendera hazo process ejo n'abantu bagezo kucunga imotoka tukagisiga. So mwenu ombuyuche it would be because abantu bamenda barebe koneji yagirga mwata reba kwa kunegeshiye sinangwe mabazigiremo tarumu enteka yo kugira ngo nabateka himyanya eyi abantu bashemerire kubana bareberamo aho bakumanya ngo aha point nanka umuntu nana arebaje nabwo cyo kateho like nkakatungutungu abantu bazihari beberamo. It is up to you manyabo nuboko tabarebere owasetinga namangu charite ya Simbura TV West shahe mwenda chikibi charite ntumwenda biharuwe igongo mbwenu katurebe yiza heda kigazinga ishatu n'udakika mukango sekenda baheze hati yo kumureba kwaona n'utamureba ticucuku hati abantu itwe nido tukuronda ahanta horagirebe nefumuka derekiza no gireba dero unharonga kono kwera kwaleta amanyungu no kujuru. What is this numugamba murugoza gambora maraka gawo gashinjire now hati echecho no murumo gw'abantu kwenda kunuru kugira kanda tika konka abantu nibakunda still kuzo corners kwenda kureba kuyanaje takona haza corners at the same time nizo dead because abantu bakwenda ngo bagire nera ba straight line tokajimanya toka maspirere muri tokarana bukoryo saketi nuburiyo bukona kono kwa buri umuntu zikora bukona nazigira ziti ayibamba nuju. What is this now obo bukona ko kwantu bakubunda ko nibo bunuze nibo burdede motoka neyanga kusiba neyanga kweta nemuremera akandi baza kuziyaho buri jozi barema zitomere bintu hatu barangu niyo mwamuryango yaza kutomera. So nyonye ndakushaba abantu abakunde motoka zempaka nikirungi munonga I also like konka no one will change magara even after that day. Do you pay for this game when entering? Kasha tingat kuri man muzayenyo the first time I was there. Akweze zina herukirezi kazi yizindi in open places kurwa ukemera ko mfamu zugumanzirabo. Koga one uza kuri wa saketi arho nanganka entrance fee. Nawe kaguri mutwaro. Yego. Hatu mwenu mchikayo niyo kumahora yemerre nachi hatu nashana katwara. So nahara makasente kongatko kinji but generally hireme byo kugira ngo abantu mwenu be positioning kuba abandi batomera abundi girota has an accident era. I think it is one exercise that norebera kimwe ngo abantu bakanago bwoba kandi bari bakora ibintu munso mbikubasa kubandikemeza abandi mzora rebere hine zora rebere mu mukazi na neza zuhira bya n'umukazi bakumweta dafin something wisinjira konkana upcoming tatwiremo konkana we yakurabaho niyo nojo rero bano rwa upcoming so abo babenye babo basiniya nkaba Susan Muwonge nabandi abobona akatarumu konka ateka ngambire the whole thinking that ladies umutkaga navuga ko yari mukazi bari abempaka umuntu nagata twezo bwira no mukazi atanandebero kwa kugambira batyo they are just using the word lady in context kugira ngo mbaba manyirira akani tutwenye nito bakuvugeza burijo twena wabinji ntugesi wanchenga konga bariya abakuza kugira ngo bayizaho charity by the time you send yo ninda kuvuga rare empaka benshi manza ngo motoka ijuka jeza yasigaruka bwo now hati bariya abako bambavugezo na yarabaho niyo no yicereza ngo n'umuvuki mbese umunga kata basiga burijo in the other real life je yite yabutosha kone bambavuga batana bombaguma baryankuto azazuzabirije bari nkabandi akuba atbare ikibakorera biriya ibi bakora umuruziriya they are protected manyatu tanu umuntu kujwara kazwara buri kimwe cyono kasangane shinga kazwara kasangane na helmet
kureba aho twisho twonga wareba kuba kusitama because me have taken time kujigura nanye nkamura na sitama bakamukoma nanka kagirata wareba zaji azo kwa mwenu generally naona ine confidence ngweria hagire cyabaho nasa nazo ntabasa kusigara kongeze zite twaturumaho mtaunaha echo kubanza waza kuranga karahunda katkanura bam mwenu orya kangarate so kubantu korebi of course ninyesigaya ashara mukuvugana bwena ine confidence yo mvuki ko muntu konga ni cyakureba bavuga nk'abandi abo kwana namangwa hari yes agent opportunity yawe yo muntu ariyo muka yo muntu ariyo mushobozi yo muntu arakwasa kugira icyo wa guzabantu abo kuba nta roho party tugura mu byo kurya tugura mu byo kunywa tugura mu enkofira tugura mu za vuvuzera tugura mu amafrembe tugura mu mujuze bintu muningamba ninjora bishangireyo like nkoko riyo mwaharba baturene bakikayo nangwana za t-shirt nebindi so nkabenye nango koreso mu gishogu nywano wanje utunga ka center ka Africa yona ubundi intunguka ikazira hu yaretwa umwana garaka ishomero na nebindi tureke kuvugambo kaje utebye nebyo ko byonkana when actually you have an opportunity of selling something there and you can also get some small income ahabwe ebirebye bibaryaha kandi abina ma hotel mwongere gayonja buka these guys are going to sleep here anabanda batwe marga omahanga gatari gamwe na gamwe okwijaha okurebe mpakezi ngo kutwagambira ngo neza Africa yona ubwo wahura yagwire mu ijakana rugahare so naniyo wasakurugokwe ije urebe umupira tunaja ngo ije gwa munkori yakurekana nikora kugira ngo nabantu mbamba rugahare na hare okubasa kureba empakezi buri mwete bekanse cyo yine aho hihi for purposes of at least okugira ecyo wagoba mu omuri Africa ahabwe okuvuga motoko kw'empakoku okwa Africa yona abanya-Uganda nitwe tubinemu wano bahura basodo namwe nuko je tugaruka tukatungayo Gideon akaba twongeserereza I don't know whether he will get time tukabasa kongera okubareba abitwa bahaba Uganda otherwise irizoba ne shake up twongere kukibagambira abantu zanzira abayokwe nabwo zitakabashangaye ya hata no kwetebekana sa kore ko kubara agende nekindi ko kora umuhanda ukagumanyira inywazo kama tata hantu teraha haroko mtazinga hi Rwanda Bauteji arakatindo mbene ibiyone umuntu naba nakoraje yabara biro umuhanda ogwe agumanyira mbene ni chechi wangana botahura ngo baguraho kajya munaguraho munashoba naho nakutomera so nabwecho it is very important to be careful you people abina abana mukwata abana banyu bari mu center be careful ababashijana bari ya mission yejo akano bwako bari ya check up yakutomera nanayiruka so nyowa bwanje kayendere cyo kandi kikunda abanyankore television bahagira abantu babo twatwine mu ruhinda twatwine mu mbena abantu bitabakuru matubine mwitwe yeah they are not that popular nkabara bakuri akabara bakuri anoshuto muzana bakagutandika kare dominating nabo they have even what it takes emende minji konka you're so right kugira ngo abantu kore bahagira umuntu wawe yari wakunu kandi echo chikoreka ngo this is a sport that is growing and I can tell you nkati if resources allowed emotoka zempaka yinzo vugaho ndakazurje yinzo vugo because I like it and I have seen and I've talked to people n'abantu nkiko so bakusaga wabarera gweto bitia kastobozi vuze okay yes so aba ebicweka ebirimuza nyabushozi rwempogo kiruhura mbarra nahandi ninjira ngo mwegendesereze mnonga abo kuba empakezo kwe nho zije kuba nezihindira kandi turuntu kumanyisa ngo tuza Uganda yonka kurekaneza Africa yona wabahurira ba patera bakoruga za Kenya bambarga za Tanzania abandi barga za South Africa so nitwenda ngo manye ngo abamwe bakumanya mahanda yo wanyu ngo ajataha wano kikama hawarwe miyeje apana so niyenda ngo kimanye ngo ine kwanoye kwataje kandi abana marebeke mwabakomero muka okugira ngo batakabasa okutomerwa nangwa tubikizira kubaho kugira ngo babashanga yo ko mahanda so
baba kora kashe kapaka imotoka bara yarabaho manyengu ne kurabaho nyencha karaha speed ero kuba etine nangwa naco bara iyo ngo umuntu arabaryaho mwetebekaniseje tubase okurebeka mutwayenjoyinga kintu kitu twakifiringa kandi cyaba ekitu Pearl of Africa Uganda Rally katufumure banywani bitu turagaruke nsakwa ntendera hanshongeji nabwanyuma tubare kure mjene mze kure mpaka zanyu ze motoka nitwe nk'abanya Uganda tubase okuzenjoyinga utarga program erasisimuka Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okwikandira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa mu mubiri gwe obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omurro orohererwa ha mubiri okwamani omagara gona na n'okuzimba enturugunyo okuntu korukubasa kwerinda oburwaire bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okebeirwe kikahambwa kuba ino oburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oyina obubonero bwa mpox guma naabo mu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer tunga omubazi okutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aharitezo gwokubukwatu kuwakureba ninga katekateka ng'omuntu ayina oburwaire bwa mpox tera ha namba etari yokushashurira sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa you report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. It's time for the main event. This is incredible. Stay connected to DSTV this April and May and get all the football finals you want. Events Samwena Grand Promotions nibakuletera Ankore Cultural Festival Season 2 hariya Ntunga Mojamate Stadium ebyo byokwezi 17 ukwa katanu 2025 okutaha omutwaro kumwe gwonka kandi VIP mtwarebi lijotere ndongo ya Eddie Kenzo Fix for Micah Lily Pazo Green Daddy Militex Americana Lady Diana Megaton Nabararam Foforo Endongo tujikubatiro na misana Bouncing Castles Evyesubo Face Paintings Abana Sakasi Yamawe Ogunomuro 17th May Ntunga Mojamate Stadium Ankore Cultural Carnival Season 2 Muratevya nevitekanange nyana Evyanywa mate Evinyirre Yana viri sponsored na Timu Bakery Aquafina Pepsi Cola Kazero Kumbucha Starbucks Shemi Products Highlight Electronics Bell Lager Fresh vibes Bola enjoyments. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Niko kule pacha nukulese na sharomwe babiri bashatu manager wa Kamusime Sacco Limited yagumu yao yaeza mtaiwe ko kama manager wa Radio West na utayangu hii sisi yatambra sisi na shababire batazo yakutuma hayiguru o mwikagwa wabu abantu barumiriza
Masisi, Bushenyi, Rutoto, Nyakasharu, hamwe na Kasese, Mutaferwa, okwerebera muzano gw'omukago. Hagati y'abakozi ba Kamusime Sacco Limited hamwe n'abahereza ba Radio West na TV West ogura biri kumye koza kwa katano omwaka ogu omushayi ekyande kyerubirizi mwizo mbwingi mwerebera abahereza ba Radio West na TV West okuba kuchanga kapira akaba pro. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Hallelujah! Here's reason. This Easter, enjoy more rewards and care from StarTimes. Simply pay monthly subscription for the next bouquet and enjoy an upgrade to the next higher bouquet. For classic and super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Extra entertaining and educative kids channels. And now it's time to extra new series on Makula TV and Gangs of Manila on the Novella E+. Reality TV dating show Hello Mr. Right Season 2. How old are you? A thrilling title race in StarTimes UPL and La Liga. For more information, please call customer care on Airtel line 0200 117 700 or MTN line 0317 117 700. StarTimes Easter. Care beyond entertainment. Binchi nibambuza ebibuzo. Okushaba no kuhimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga ahawe iconco cy'amagara agatwire buri Sunday eshatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kubona batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo. Tabaruka y'umyano wita mukahumurako programu cyerese simukan kwe twagaruka cyo butungi charity hamwe na Vincent Mushuruzi utuhendera asha ishatu bitkando ishike na hand hacensa kwa twina ya abira yesimbra wacha person LC1 abakarura ka NRM umwamina abasa Julius mwete bisinsi no obukarabe kamtire nture mweno kwe kubyangire yagaruka hana naje kuba nahendera programu eji bitu atiriwe tuganira byo kugenda misho muri mbarra na mnonge twisomugisha ubwo kubasa kutunga mwaka sente ubwo kubasa kutworeka aha map ya Africa ngo nitwe turiyo ebikubasa kuretera umutindo gw'ebintu byitwa hana byayiyongera ahawe ebikugenda misha mwenu aho no twinire mpakesito ntugamba heze motoka eza part of Africa Uganda Rally omu Africa yo naziryaha omuri Uganda kandi na mnonga omukibuga ecyambara atuje kwantirebera nizirabira omuri za kiruhura mbarra nahando kokwe okubasa kugira ngo tugire nito twarebaho umujuruzi yawo minjira nambwe niyagira ngo hati yatsasubwa konka nchakareti nakutukuza kumushanga nangwa nako unakugera muri turuturu abe yabire present ahampa case twatire ntwereza awareness okumanya isoko yine kuba no twaza kugira ngo takahendro bundi otomire bunde motoka zikakutomera ningo bundo kabura kumanya kiri kugenda misho mushweka cyawe tire ntwendera umwe mujuruzi ahanshongeje tire ntwendera no kugira ngo abantu bachikwate gachikuru kugira ngo ndakubasa kuenda kushemerwa konka. What about your life? Ico chombo nchitareba nabashaba nabeshengereza abinabana take charge nangwa niyo muntu mukuru bambe dagayo demoto kana kutomera umwana umuntu ngo ne mutomera
ahandi nimbendeza of course rari nungi nimbendeza gukora buri kimwe cyona abebicweke bwahoro charity business nehinduka it's not business as usual so you have an opportunity to sell your ibintu byone mu kubasaguza nimbendeze birungi. I wish you well omuryecho kandi mbashaba ngo twongere kuzora amisho omukwerinda nangwa twerinda kunga kugira ngo imotoka itakutomera. Normally when we get into these things every mama shimero excitement netemba twegwe bindi abantu babasa kwegera ibindi bintu ebinje kuba biriyo kandi nangwa no cegerayo kikurata for the rest of your life ningo chikorayo chikugendana so okuzaguza good konga nabwe okuba careful waza kuzota nacho nichuku akwanyenda ngutwijuke munangwa oyirempa kazonka nkeza nyisakari buri kimwe cyo nikikuba nkishemeza nicho hamagaraga gwiza so otari kiciriza kuzo mu kintu bani cyo chikuroba niki ukachiza mu kachirugamu kagenda nacho and yet life nenda gwiza saba kuzemje mukutagetinge bironje konka numanye nkari yabashuma nazakoria yarabaho yari nakora umushaho ibyo nabyo mbyegendesereze kandi otakakiye katongana na mutahi wawe umwana nakutumita shanga wagwayo so mugende murebe ombusinje mugaruke ombusinje kandi ejine myanya itkushangamo abantu batari bamwe na bamwe so na warebayo umuntu akakushemeza no basa kutandikira aho umuganirire muze muno umufollowinga amuherwa izoba no basa kuhendera umutahize ninga kutahize so sports amakaburijo amakagatandikira buri hamwe ngatandikira cyaci amakami no mama kagarigiro mu irwaro I had my cousin sister was sick. I was nursing her. This person needed. Na wakarwara zote. Nyana barwira umuntu batandikira okwe. Former umuriro mugenda. So I mean amakaga tandikira buri hamwe. So if it can start from there because what matters later. Taiga sanjire ngatandikira. Nubwo kuba ngagenda umisho. Kaboko bariyo nabona abantu nkaba charite nkaba mujurize nambwe no kugira ngo ite twaka akaruru tukakaheza ntubendeza ibirungi byonka ntubendeza kwenjoyinga ibintu bikorwa here bikabashangaha ntubendeza kutapinga je ayino bwoco borete ayine omuchekija nago ayine enkofira direte abenkoni manyabe nkitweze za sandwich mukoro kwe berete abako people will be too much there kandi abakwende ibintu byonkebyo bamwe bargo mahanga gaheru ningo munsi za heru ninga shombicwe kabya heru kurugambarira bakwenda such things konka batire bakubishanga so that is where my target is most kugira ngo gire cyo watapinga ahabwe mpakezi is a part of Africa rare namnonga zatushitire hihi mweni twakathendera nabandi cyo butungi charity umuhereza kana abanyine munyanyazi Vincent Murushurizi twaza kurebana weekend kwija akubanchakare nabwataho tine yimuratwi ukwanza kwa turi mu mpakezi ije twenjoyinga mukama batero mugisha musibeje turi kwakira bisinsi akashanshere cyakambere bisinsi none kakwishyubwaho Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda
akashanshara cy'akamuza y'ibisinsi none kakwishubwaho icyenda ngo nywe kabiri